Hane talono edisi chongmari yago kerikya kebang jora chopjak sakni bodolni chongmari awai joto thungkrung bodolno thungkholawa ongkholajak pia joto thungkrung bodolno sakni chongmari awai tuino khorokjate khoroksano kebengei choprop laimani patimung rokbo patiwai tongo abo haino patimung patika thanai salni horo Bhagavan Chaudhary Kamiwo Subaijaka BJP Party Office Samung Sitra Tangnai Rokbai Bebak Party Mungno Selemung Phunogoi Tumphalajak 2 nong Mohanpurni Jubo Morchani General Secretary Sukucharan Deborma Koktuma Thumnai Rokni Bwskango Koklam Narukthani Tabuk 2018 je sorkar chen khai tumkha ha tumani yagulo diprasan bagi tam samung khajaka abo saimana na butung tamani bagi engka sungtini o phelek baino sungtini Maharaja Bir Bikarun Bumungoi airport salam rakha abo kindu ojo pati chatakya o phelek baino sung raja ni bumungoi kanya holiday bondol kachar rakha abo borok chatakya o phelek baino jirigo din bosor o hawo yang sornati enginai o tirpane waisa eng thango waisi jang thayo kai to hatai kirike tongma jagabo dino phelek thaino dino jagabo na hatai rakha oboru borok chatakya di prasane bagai samung khaiman borok samung kang khaiman borok chatakya जों दिनै BJP ngai sabka sat sabkai bikas ni dik dia phayo sini saka kun walai mongkroi जों त्रिपुरा मथां to je kun janjapati jakhani अधिकार दिनै से जरा जों दिनै भगवान चौधरी बिलास 2018 जे सरकार चेन खाइफोर निसिमिं केबो सिबियां खर्चा बुजाया जोंबाय जों जतन तैनाय samung khai दङ जिनर जों जतन त्रिपुरासा जों जतन लकाजन बचा रासिनि खाइने जतन खायो खाइने लाबोदि करै केन्द्र जों ताइ कासिना आकर मंखाइन सिनि अधिकारिया तामनि बागै अंगाय सिनि जों ताबो जे कुनु बरनो बुबो आबो त्रिपुरासान बुजागो त्रिपुरा दे ताबो करिं दङ माने आबो त्रिपुरासान करिं दङ जों आबोनि बागैना सिनरनि BJP खाइने रक भगवान चौधरी बिलास एवं दुइनो लेबुं आरदि ब्लकनि BJP खाइने रक ताबो बो दफानि बागै राजानि बागै बिरदि कक साब साया एवं जीवन साब सागला रानि बागै अंगाय राजा काजे सिनि एनार्जी आबो रासिनि दिक दिया आबो तामंना आबो सोंसैमिया हाइफानो जों जे कोन पार्टी खाइने तो त्रिपुरासान तो राजानो जों जतनि हामजागो आबो सिनि थुयो दङ आबोनि बागै आं दिनै कयना मुजुङो सिनो त्रिपुरासारनो जे बरक जातिनि बागै हामजांनाय जे बरक जातिनि इतिहास तै samung खाइनाय अ फेलेक दीर्घ बছर कुनु जागाव एयरपोर्ट बुमुं जायगा महाराजा बीर बिक्रम बुङै कुनु जागा कायसा हलिदे खाइजायगा राजा आसायबा दिनै बुङै रियां सरनाति गमाय जाक मानो अ जागा दिनै पार्लियामेन्ट बेसर खायर जाका अब कि BJP हाइया खाइका samung दिनै अ जागाव जों नगौ दिनै देशनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिपुरासान मोथाङै तिसानान बागैनाय पावार गोबांखाय रय जे samung खाइ दंमोन त्रिपुरासान उनथि जे दिए माने नाय खाइने नाय दंमोन अबरबो सिनजा वानथुना नांगौ आबोनि बागै आं कयजाव जत त्रिपुरासारनो जों जानासो नायदि वालाय सुगाया जों थाङै लाब करै पार्टी जतन खायो खायैया निना हामजां नंखाय मानो किन्तु नायनायनि अधिकार जों तामनि बागै दीर्घ बছर धरे अ त्रिपुरा हाव जों जे त्रिपुरासारक 1949 सन एग्रीमेंट खाइफोर निसिमिं लागाता 2018 जरा ना त्रिपुरासा एक जागा दं मानो ना थिं मते काहांखै दं माखा जागाबो जों बनचि दं न्याव हानि कमाति जराव दिनै आ 2018 नरेन्द्र मोदीनि नेतृत्वे त्रिपुरा BJP सरकार तुबखा हा तुमा यागला त्रिपुरासान काहांखै तिसानान बागै जों एकताका फुमानि जों ताबु लेलाने जरा लिया samung खाइने काहाम खाइने जरा लिया अपति अबसाव थांका जों ताबु भगवान चौधरी बिलेज एवं 2014 नि 7 नाम्बार बुथ सेन्टार 14 नि 7 बुथ सेन्टार अ जागाव जों BJP अंनाय बररक दिनै ककबो वालाय सुगानि लामा जों रिया ताबुबो जों आगिनो साइफायलायजा एवं फरायदिनो बरगला किन्तु samung हाइमा जुदि बिसि खाइतो हांखाय आ बरनो कासिमबो फियैया अ कंनो साइ दिनै आनो ककपायरनाय आङो आमचानि काइसा लिडार हिसाबै samung खायो एवं दफा बाइके बांचिनान आबो सिमनानि वानसुंमं आं राजनीति खायो थिंनो राजनीति आं आसो राजनीति खायो थिंनो किन्तु दफानि बागै आं राजनीति खायो आनि सागो जुदि जे कुनु माने आं जे पार्टी खायो जुदि जायांखाय आ पार्टी आं तंगिया आनि पार्टी जुदि samung हाइमा खायका आं दल तंगिया दिनै आ कंनो साव आबोनि बागैनो जतन कयजाव जतन खासि माने सिसानान निजरा बुजिवै samung तांनायनि बागै आं कयजाव 2 नং मोहनपुरनि जुब मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि आनि बुमुं सुकु चन्द्र देबरमा।